Karibu mwami mwoyo kwanje, karibu mwami mwoyo kwanje, karibu. Basi mundu wa Nyasaye nokusanga ali kwanje handa asubuhi ino khulwa Nyasaye khwese obuyango khwola nawe naketsimba basi muno mwami Nyasaye khupira oryo lwamani kako khwifwe obulamu bubwo tsimba basi tityo okutinyisinja okhonyanga khuli abalamu kiro obunyalire khuli abanyakhola kahunyala okhola khulwatsali khuwambuywe wenyene inewe Nyasaye uri muno mwami khula obuyangu buno abandu bobo bose abakhulolanga bakhulira wikomba buli khwaliri omulwa kyefwe libaesyo umulembe libachingule libaonye chikira likhwaliri nibo bulamu bwefwe mwami mmanyire mwesi kuno ubunaye buli mwoma khwamanyi babandu bakhwikombanga mubuleshe mundu wa Nyasaye ose akhulola nakhulirisya umwesi kuno kwa harano kurere tsikhabi kurere ukosya kurere bunyali bubwo khulolekha mbulamu bwabwe shingala banyira khulilakho khandi bulira Yesu Kristo mwami wefwe amen. Basi khuli mu Mika ekitabu kya Mika 7:8 iwe omusuku wanje orandikhoerata kataningwa ndalabuha kataninzikhala mushirima omwami alambera obulafu. Iwe omusuku wanje orandikhoerata kataningwa ndalabuha kataninzikhala mushirima omwami alambera obulafu. Nyasaye ndenyakubole khuli khuwambu katanova nokwa olabuha abolari kataningwa ndalabuha aboro omusuku wanje orandikhoerata chikira china omusuku yekhoyanga chirambu omundu uno ukwire omusuku uno asangala namutseshera chikira mbulamu bwefwe lwamakhwaka khwikholehanga khamatinyu nofwana shinga ukwire nofwana shinga ukhairwe balo abandu abasuku bekhoyanga nibabola po lekha Steve yesalolekha makhuwa malulu yako po lekha akwire lekha nakhulole shingala nabuke balo abasangala babola lero biashara byekhoerenge khuo lero bulao lero milimo kye yafutirwe kasi lero abana bendi batye bari ku school amakhuwa kafana kariyo abasuku bekhoeranga chikira balolanga mbo kwire balolanga mbo khairwe balolanga mbo omashokho lata mana bakhutsekhera mana banyala khufutsa mare bandi bayengeribeka babola amakhuwa akokhuchairisya. Umundu wa Nyasaye Mika abolambu iwe omusuku wanje orandikhoerata kataningwa. Abandu banyasaye esaindi bakwitsanga hasi abandu banyasaye esaindi amakhuwa kabetsanga ko bapimbe omuru akakira abandu babateshere lakini ndenyo manyene khulwesebutwa nekhulwesititi katanikaba amakhuwa kalole khakafwana kariyo omundu wa Nyasaye abola iwe omusuku wanje orandikhoerata kataningwa ndalabuha kataninzikhala mushirima esaina unde mbolanga nawe wikhale mushirima yani sholanga onyala khutyata sholanga shinyala khwikhola kata sholanga kati obulafu imberi wotsitsanga tawe eBible ibolanga mbu katanemba nendi mushirima Nyasaye alaba obulafu bwange Nyasaye alaba obulafu bwange akaminanga mbu kahaba obulafu nibwo suluhisho bweshirima kaminanga mbu Nyasaye niye suluhisho liryo. Mundu wa Nyasaye bolanga emanyire ndalabuka emanyire ndi mushirima emanyire ndi asi lakini ndalabuka emanyire ndi mushirima lakini obulafu bwange ni Nyasaye obulafu bwange ni Nyasaye oulanjingula ni Nyasaye abola ola ndikhoerata ola sangalata nola nengwire indakoneibolanga mbu omulungi shwa Nyasaye anyala khukubasi mara 7 nomunyola nakwire awundi ni mara yokhuranga awundi nomunyola nakwire nonyola omundu wa Nyasaye nafwana shinga unyakhane olabo mwangu wokhutekhata olabo mwangu wokhwikhoyata obola uno ala asitawe awundi yo ni mara yokhuranga awundi yo ni mara yakhane
omunyore rasi omunyore nako pakopanga aundi yo ni mara ya hataru aundo omunyore ebintu bye nibilo nayi niwe munzu ebintu nibini bwo no mulungishi wa Nyasaye aundi lwa harano aundo nyora abana beni balondo school fees abandi babirira marebo akorwa ni batie bariena ku school aundo korwa aundi ni mara ya harano na aundi ni mara ya sita no munyola nakwirasi ola zehata kuloshina alabuha hani umundu wa Nyasaye omanye Nyasaye alinende obunaye Nyasaye alinende obusubuzi bwa kusubisiwe mbu onyala obuha handi ulira ndenyanga kulle amahwa akanyala okukira obuhe shikira obusubisiye buliyo ahadi iliyo mbutoto nobuhe ahadi iliyo mbu tokaranka aboli mushirima Nyasaye nabo bulafu bobo obusubisiye buliyo mbukata nokwira hasi olabuha lakini olinende akohoero hole akakenya hango oshirikiane nde Nyasaye kachire katanola hasi obuhe lichomolirye no okhubusia shikira alinde mpango cyo khubusya lichomolirye no kuchingula bulamu bubwo shikira omwene okhusubisiye lakini yiwe katanokwira hasi oryo kohoero hole kire oshirikiane nde Nyasaye mbu obuhe handi mundu wa Nyasaye kubolanga mkata nokwa olabuha handi olabuha orye ulira omwena abolambu iwe musuku wanje orandiho erata kataningwa ndalabuha omwena abola diho lyo mrangale kenyo ohole oloba no kwira hasi nikaba Nyasaye alahubusia ka la kuchingula handi kaba Nyasaye alahono kosia handi mahua koli mwesaino noli hasi yao noli ocha yungweo noli onye kungweo noli abasuku bahuiho eranga babola po lero yanyahane nola asiyao kenyango horori orumbule amahuwa akobusubiri obole amahuwa akobusubiri orasi lakini shobolambu ndalatiriro khbaota oli hasi lakini omwene obolambu ndalabuha endi hasi toto nuwenga endi hasi nuwenga ehairwe lakini embolanga ndalabuha handi omwene obola omwene orumbula no munwa kuo orasi toto lakini obolambu ndalabuha obola mahuwa kobusubiri orumbula mahuwa akamanyambo osubira ngabusho latiriro kuba asitawe wakubora lwalimbu obunyali bwobulamu nende lifwa buli mulimi lulwo Nyasaye longe sialo khulokubole bintu byose ndula libinadamu yabola mbu le khabibeo ninafrema na niomboha na longa ebiriyo bino byablongwa khubila liyo tawe akala mahuwa yabola kwa hivyo nolasi ohoero obole mbu embuha nolasi obola baye ndalabuha handi shobola mbu nefuirano ta shobola mbu khase lwawa tawe shobola mbu sialo shaifuira elala tawe kuloshina nilyo kwa lyobola nilyo Nyasaye mishiranga Nyasaye alinda ngobole kata nolasi alinda ngobole akawikombanga kehole so lolanga akawikombanga hobole tawe tawe obolanga ho kalole wa orumbulanga shikira no moyo nomba ni roho yobusubiri mbukhulu subiranga obolanga khulu subiranga endasi obola toto endasi no obola budalabuha toto khulu subiranga roho yobusubiri ibolambu akesubiranga niko kembolanga khulu subira embola embuha khulu subiranga toto katonenda asi embola embuha ura Joel hataru 10 Joel hataru 10 ibolendi Joel hataru 10 khubolanga khwambu katanora asi katanokwire no chingoga khandi omwene obole yihole khura obole amahuwa kobiri obole amahuwa ko khurusya hasi obanoli Joel hataru 10 ibolambu mwiranye tsimba ko tyenywe tibetsinganga nemiremero tyenywe kabe amafumo de yango lole opposite abo ne tsimbako majembe kabe tsinganga tyobulwana emiremero tyenywe kikaluha sibo kiba amafumo ebintu bino byose bitiyanga mukunda emiremero kuremuliranga tsimbako kulimiranga nabolanga ebintu byose bikaluha sibwe bibe esila nomba emanulwa byobulwana khawrelano lino outamba amani abole mbu endi omululu outamba amani oumamani ouli weak
chala bolambu eumamani tawe. Nyasaye Abraham, Bible bola Abraham yasubira Nyasaye oulanganga ebilaliho shinga ebiriho cholina manita lakini shobolambu shindina manita oula amani abolembu endomululu. Let the weak say I am strong. Eumamani engwire lakini shindala tiro kwata. Eumamani lakini endomululu. Bola abole ala bola akali kota abole akaye kombanga alole. Umanani oumama pesa abole endomwinda. Umulwale abole fulama kupache ka Yesu Kristo ndaona. Oukwira marebo abole mbwe siende omurwe sendi omushirata. Mundu wa Nyasaye oukopanga abole sendi wokopia abole arumbule no munwa kwe. Yesu yalama musala kwa yanyola kubula kama tunda abekibe bapara abola akubutwa iyanga yalonda kuloba birao yali Yesu yanabo musala kula omundi Yesu sala lyako litunda lyozo kula kuyiweta iyanga yalonda kubanyolo musala kumire kakaka. Petro netura nabola omwame ngo musala kwa abolere kwa warumbulire yabola kunota no mundo kumo kulyako kamina msina omusala iko kufwe inyanga yalonda ko kwali kumireka. Petro namuituzia na Yesu nambora ndayanza mukwa Yesu yambora sana Yesu yambora omundi Yesu nabando busubiri banyasaye nabolera exclusion rula otyo kwe munyanza nala banende okanakania moyo kukwe nabola akabola mana asubire bakabolanga kalego lakashinga bolanga nanyola kabolanga. Marko 11:22 ohula 23. Yes ousubira mana abole exclusion mana asubire moyo kwembu akembore kalego alanyola akabolere bola ola bolora asita bola olikulu bola wachinguha bola olomwida katandika kabesa ino mweshindu bola nengase bola tinyanga tiaje tisikale mwaka kwa 2021 na tiombe kuchako mwezi wa Januari paka kwa hane bola no munwa kukuo bola abana banje ni bate bola katandika angesa ino bakoyana katandika habo musata uo nobo muhaye uo kalole hangambo omnyaha no kuliho akarikari wenywe ola bolo mnyaha nota bola na kumenyo bulai bola umulembe ni kubeo bola chichira jina ubula amani abole endomululu oumama pesa abole endomwinda owachapa sienda yanzwa owalobwa nenda abandu abole no munwa kwe. Mkitabu cha Bali 14 sura ya 14 ulinyalwa 28 la Musa nende Nyasaye nekanteke sinjabu ehoero huengo no nyala kuchingwe. Abana ba Israeli banumunika nibabora Musa bu kwa kubora kulekerera kulafuirayo bono kurere kufuire muno kata afadhali kwa hafuire muno bakula kaluka Misri. Nyasaye abola makuwa malulu sana mu Bali 14:28 nabora Musa Nyasaye nabora Musa abandu bano shibachaire yueta abandu bano shibanyekere yueta nesie nelano ura chingalwe ulire nibabola marwi kanji ndalaba kolera endio bulwale buno no bubuo shonya lo kuchinguha kulambulwale nobola siendi to mundu amadene oluyalwe funo oluyalwa abantu abamanani nefokata kwa habeshindu no nendio kalabakario yamala nababora mbu nabora musambu abantu ba injira yababoleremo akababolere marwi kanje nasihani ndalaba ko rendio umundu wa Nyasaye nikahaba no buge kurula asi awakwa nikahaba no rule hasi mahuwa matinyo kolimuo chenjia obola huhuo badilisha obola huhuo nabo omululu oumamani abole endomululu Joel
umundu wa Nyasaye mushabu Mika aborembu esie katanika abanda la kwa handi ndalabuha umwena abola ndalabuha rumbula akawikomba ngolole leho ambu yuahaywa leho kubola mbulero holwa were leho kubola mbe biashara byanje khobyafuire lala bola obulai bola amahuwa ko subiri bola amahuwa kawikombanga amalai onyole. Ayubu 22:29 ibolambu olwaba kuisiasi. Job Ayubu 22:29 ibolambu kwanza 28 ibolambu olalakalihuwa nalo leholeha olarumbula lihuwa you will declare olabola lihuwa lino leholeha shingobola. Alafu 29 ibolambu olwokwisibwa hasi singa lo mundu wa Mika singa lo mundu mushabu Mika abola bunemba nengwire ndalabuha handi udra abola loba no kwisibwa hasi. Ayubu 22:29 abola mu olabola mu dalachinguha handi okuchingulwa kulo olabola mundu wa Nyasaye bola olachingulwa bola olina amani kata no uranga amani kabula bola mu ministry yanjo nombo mulimo kwa Nyasaye yanangira kula la kulore hanga buza ta mundu wa Nyasaye kenyango olole singalo nyalobuha lihuwa lya habiri elito khurusia lihuwa lya habiri elito kira ochinguhe bibi Mika ene ya kusomereyo Mika 7 walanga wihuambu nokwa no la chinguha hani. Mika 7 okuchakira lunyalilwa 9 ndalefuira obululu bw'omwami chikira ndamwononera. Umundu natema okubola mbu airirisinja nalo lambu ekiranga nakwire nomba nali hasi aundi nobwononi bubi abola ndalefuira Nyasaye ndalefuira ekinyasyo kya Nyasaye ndalefuira punishment ya Nyasaye kulwa emanyire engosere. Mundu wa Nyasaye nikahaba norude hasi lihuwa lya habiri lyohoerohola ni okwiyama obwononi bubwo nomba okwikanira tsimbitityo kulwa shina esaindi noli mbutinyu shetani akusukumanga okhola mahuwa amabi. Shetani akusukumanga okuwiririsya akaliko bumayanu aundi akubore orumishire tsinjira tsilali tsindai ekyokhwirusya mahuwa kolimo aundi akubora mbu okhole ebindu fulani byabandu bakholangaho kachire orule hasi oli aundi nolo mwana muhana akubora mbu ilasye khonyola mapesa nolo mwana musiani akubora mbu shetani akubora mbu injisye mbikunde bibi byokhunula abandu ebindu byokhwira abandu onyole buyinda. Indakana ibola mbu ndalefuira ekinyasyo kya Nyasaye khulwa shina khulwa ndononere nobulai okwikanira tsimbitsityo nobulai nkaba shiriho eshindu ekyopara mbu ndonona ekiranga nenda asano aundi ndatia kumfumu aundi ndaloko omwana w'omundu aundi ndabola mahuwa mabibibi aundi ndejisya mahuwa akasinyisya Nyasaye nekiranga nenda asano. Daudi abola mbu Mzaburi 66:18 nemba nenga nakanya tsimbi moyo kwanje. Mundu wa Nyasaye nemba nenga nakanya tsimbi moyo kwanje Nyasaye shalambulira ta. Isaiah 59 ulinyalo huranga okulalwa habiri libolambu omukono kwa Nyasaye shikulo mwimbi kiti mbukulehe okununula nomba okuono kosyata kata marwikeke shikali amasiro okuurira kosa ayangaka lakini tsimbitsi efwe tsibetsanga lisisi tsimbitsi efwe tsihuikaliranga tsimbitsi efwe tsikiranga omukono kwa Nyasaye ni kwa khuchinguriro rulasi chochinguhata kulwa shina Nyasaye shaenganga shatiyanga halala nende tsimbita. Isaiah abola mbu bane omukono kwa Nyasaye kwikomba kumuleho kumuonokosye amarwika Nyasaye kekomba kaureli okuhaba kwenyone dokusaya kwenywe toto bolanga norumbula mahuwa kobusubiri lakini tsimbi tiebisa mwoyo lakini olinenda mahuwa kandi akali nende mipango mibibibi ekya Nyasaye alayanza ngata
nabera akole shintu nabera kuini hasi nekimbitsi muikarira nabera kuchingule totoka tanobolanga no chinguhe orie no limbononi no chinguhe orie Nyasaye ni ezari na muhali olinayo ne shogolanga amahuwa akamusanga asiri elalata abolambu dalefuira punishment ya Nyasaye shichirando onona akamina ngambu ndahabulo kuonona Nyasaye shanyala kumbesha punishment ta ndalabulo kuonona Nyasaye shanyala kumbesha shinyaso ta ndalabuha mundu wa Nyasaye kuhoere kuchende mbulunji shabwene kuhoere kuchende mtsingira cha Nyasaye asangala shikira omuhono kwe kunyalo kuchingula asi wahuli omuhono kwe kunyalo kurusi asi akwakua omuhono kwe kunyalo amaruikeke kanyalo huno kuhaba kwefwe na Petro yalangisia Nyasaye nabo yalangisia Yesu leni hanga mati nabo lo mwami mbonia Yesu yanyire mukono kwe na mchingula Batimayo lo alangisia Yesu nabola Yesu mwana wa Daudi berati mbabasi Yesu ulangisia kunyasaye sala fimbo murweta Yesu ulangisia kunyasaye abolanga nangisie ko lange kulira lyanje dalaba manyama huwa mahongo nende ko bunyali akamunyumura manyireta Nyasaye kombanga kumanyama kwa mahongo akahula manyireta Nyasaye kombanga ahulolesi omukono ko kununula ni kuchingula hurula hasi kachira abantu balatiro khutegera nendo okhuchaya tawe lakini nefwe khana khoere khobe abalamba mutsimoni tsitse khoere khulabisa bononi myoyo chefu nende kata maparoke feta khulaba nende ebyonono bya kisiri ebya khuyibisabisanga ni khola mana hande kuitsa khusaya ta mundu wa Nyasaye eshalusha kumanyanga mwesaino abanda abanje kulangisinya kunyasaye abanda abanje kubolanga Nyasaye toto na kuchingula kurula asi akuli lakini Nyasaye naye ngana anyolambu Steve alinenda makwa akebisa mwoyo aundi au mokubera abandu bebe aundi alinde mpango cheniche siri chebindu byakholanga ebyapara ne biburusi aso mwene Nyasaye chanyalo kujingula ta Nyasaye chanyalo kuchingula iweta mpaka nokholanga akali kabwene Nyasaye chanyalo khuro khwaba khugota nikabole nede timbi sanga moyo kuko indakana ibola ni kubola shughuli ndo bono nita kuikati abene no bwateri kibuli muifweta lakini no kuyama obono no bwe ebyono no befwe yeno mwisi kwa handi wetsimba basi okubera obono no bwefwe nendo khose na khusia khubumaya no bwefwe bosi mundu wa Nyasaye le obumaya no bula kuikalira okuchingulwa nde Nyasaye timbi ole ya matimbi titiro okuchirobe asita ole ya mubei nendo pata nendo obujanja kuchire Nyasaye ni akhurusi ye madeni otiriro anyole butibiti muikaranga okutia mbulambu bota uro mundu wa Nyasaye toto pakwasi nokwa olabuha nokwa nobuhe nepako mweno bole nobuhe lya habiri ohakikishe mbu shitiriyo timbi nombo bononi obuhangata shibuliyo bononi obuhanga okuchinguha huho tawe Bible ibola mkitabu cha Zakaria hataru kibola niyamanya Joshua Zakaria hataru niyamanya Joshua omukuhani mukulundu nasingire imberi wa malaika na shetani nasingire hamuhono kwa musata okumufukula abandu ba Nyasaye bateye imberi wa Nyasaye kuilolosi yao katashinga mkitabu cha Ayubu kibolanga mbulu abandu ba Nyasaye bateye imberi wa Nyasaye kuilolosi yakuye khandi shetani yesa ne ano Joshua omukuhani mukulundu yetere imberi wa Nyasaye ne khandi ulira shetani naye nasingira omukono kwa musata okumufukula yani okumumpinga yani okumwikalira yetere kuilolesa imberi wa Nyasaye ne shetani unyorre obunyali unyorre legal right yo kusingira neno kufukula kubola Yoshua uno shaulirwa ta Yoshua una mahuwa keshi kaulirwa ta kulwashina malaika omwami na musungira shetani ari iwe shetani omwami akukondeshere omwami mwene owalobola Yerusalem akukondeshere shinisho eshikenga eshakamwa okurula mubuyi ne Yoshua urira lunyalo hata ne Yoshua yali niefwalire tsingubo tsimbi tiechifwapi nasingire imberi wa malaika ololange sababu ya chira shetani nafukula Joshua yali omukuhani mukulundu
umundu wa nyasaye alobolwa shingala wesi nase kuli kwalobolwa nde nyasaye kuli bo bukuhani obukululu lakini khoere kuitenderesie obulai khoere kuwenge kuchenda akuri khoere kuwenge butsingu bo unajua lobolanga tsingu bana kubolanga emima nomba shingala kuitenderesia abolambu eshakira shetani na kula Joshua yabolambu yali Joshua yani efare tsingubo tsimbi tshefwabi nasinjire imberi wa malaika chonyala usinjira imberi wa malaika nende tsingubo tsimbi tshefwabi nenda mahuwa mabi keshwabi nende bikole bibi keshwabi mana nyasaye afuulireka shetani anyolange nafasi yokwatoto okufukula mahuwako anyolange nafasi yokubola munyasaye chonyala kuchingula mundu nokubula asi akuireta yo shonyala kuchingula mundu uli nenda mahuwa keshwabi ta shonyala kuchingula mwipita shonyala kuchingula mundu ulaini njafungu kumita shonyala kuchingula mundu unyekananga ta shonyala kuchingula musata ulinde mpango wa kando ta shonyala uchingula mbuha unywe tsanga malwa na anywerera emisala checho kumela ta shetani anyolango buyangu obwabwene okupinga akanyasaya nyalo khola mbula mbubo kulokwa kijambo fware ama tsingubo tshefwabi malaika nasungira abasingira imberiwe ari mufwalule tsingubo itsyo tsimbi mufwalule Joshua yali yetere imberi wa nyasaye shetani nanyoro buyangu obokufukula masayo keke obokufukula okuchingulwa kwa Joshua neshaike sababu yali ni efware tsingubo tsimbi etshefwabi na baadaye abolambu mufwalule arule murusie tsingubo itso tsimbi omufwale tsingubo tsimbi tsindai afwale tsingubo etyobwererese etsikira alehe okufukulwa imberi wa nyasaye mundu wa nyasaye amahuwa kabiri akahwekere nyangai na kutirire kandi mshipindi chefo shindi na kusome kandi amahuwa kandi kabiri akohoero hola kachire ochingulwe ototo okwire kubola ngambu katano okwire ola chinguwa obusubisi bwa nyasaye bulio eshiro sinyalo kubao eshobululu nendo kuyihula lakini asubuhi ilio lakini ndenyo manye buli ahadi buli lisubisi lya nyasaye arao lilinde shayohoero hola kachire nyasaye osiabwene akayabona nyasaye abola no ulirisia amala ko kanje nendo kahola nendo mweko kosi si habisi no tsila kuitsira nendo kalikali kata kuchingulwa kuluziri wali okuranga ola no banola asi ola bolambu enda asita bolanda la chingwa obulamani abole endo mululu obula mapesa abole endo muinda owachaywa abole endinde shibali kwa nyasaye mundu wa nyasaye obulo mulwale abole bola akawikomba ngolole lyakabiri kwa habola wikanire tsimbitsyo tyosi etsibatiriyo chikira omusuku akulolanga anyolanga legal right anyolanga obunyali bwokufukula imberi wa nyasaye kata nyasaye ni akuona kosie kata nyasaye ni akuchingure kata nyasaye ni ahaura masayo koko tsimbitsi kwikaliranga ole ya matsimbi okwikalirata yali nafwarire tsingubo tsinjafu etshefwabu nyasaye nakubera tsimbabasi obetsanga nofungule egate obetsanga nofungule shiribwa eshaye khutiyambula mbubo kachira khuchingule mundu wa nyasaye oliawo bolanga mukambi eulire lihwaye nyasaye endasi ndakwa likombanga nyasaye ambere tsimbabasi ndenya kusaye nabolo mwami Yesu ndefwala tsingubo tsimbi tyobono bera siyana ndamatsaiko ukhole shilonge shiya mukristo Yesu engana shetani nende keshwabi keke kosi okuchakanyanga ino endo mwana wa nyasaye odo kunziyama nendo kunda kulambu embe mupolu ya lulwo ulira Yesu Kristo saidi amen basi ndenyanga kusaye oli hasi amahuwa na matinyo ndenyanga omanye ihole nyasaye kuifue lihubonere katonola hasi ola chinguha ola bola nola ola menya yota ola bola hali ni itiro kwa shingale irita kapa mulira Yesu Kristo esaira mundu wa nyasaye Yesu ukulolanga na kuulirisia abandi balasi muhali ya mapesa abandi bakwa hasi
muhali y'obuteshani bwabwe abandi bali hasi mu malwale. Erumbula likuwa lilyo lyorere mwoyo kwanja asubuhi yenyanga ino bo mwami omulwale abole n'omulamu endangasya nerumbula obulamu mulwale Yesu one mulira lya Yesu Kristo. Yesu umamani erumbulamu alina amani hano mundu mululu. Yesu urasi embola nerumbulamu uchingulirwe. Yesu uranga hairwe erumbulamu msaada kwe kunyolera. Yesu ouyahananga madeni erumbula yeni wokopya chali wokopata. Yesu omusomi owakwira marebo erumbulamu alikulu chali hasita. Mulira lya Yesu mwami kupanira abantu balole mbuli walilyo nelia toto mbulamu bwabwe. Olyo muno mwami kira kataba umulembe oba Yesu yo mulembe kata abanyakana maparo kabwe stress and depression amaparo kunyakana ndo kuirisha ndo kufuba tindolo okuchaka nyanga inaenda kulo mulembe kwa Nyasaye kuchiro manyi kulindo moyo kone na maparo ko mukristo Yesu mulembe kwa Nyasaye kukulinde Nyasaye akupandre lihe shitira lihe ne lilye no obuleki no bubwo kalaba kariyo mwezi kuno kwa harano nende kate semu yo mwaka kulimbe kurumbula ni kubola mbu emyezi kirimbe liwefwe kate mwezi wa harano kuno kuliho ne milayo kuyomba chako abiriremo shikira oli Nyasaye okubora mbu kubole ne kulalola ka kubolanga keholeha kalaba kariyo manelira lyo mwami litsombwe mwikulunde hasi shikira iweyo nene yo Nyasaye mulira Yesu Kristo mamwefwe amen. Karibu